Mame ma wache na me ma o akwaba emra Adom TV so ene anopai asempa 94.7 so ye live na Nnawotwi dwumadie eduru memede bia na Nnawotwi bosei dia na yetena se eye nsem de koso oman Ghana mu na ye bedi mu nkomodema o na ye yimbu de beka se ye ka ho asempa na emu kita odie droso no na ye yi edema o edian meje so ene abena pokoa ahwene ene eye boboso de toso aduonu nan won fimpimienu ene aduonu mienu mu baby a wo bia no mame na wase se wachusi Adom TV na ye behwe ensemfua akese mienu die di kan no eye awuwo basa ekoso enye owo kekewo se wo beti se obi afiri mu na ye bedi akire betete mu ano na enipakuo bi nipa bi na abopo na omakuno ya tete hu nsem bebre no ana ene no ye be ma a recap kakra ya tete be ye se afia ye simu de ye hunu de ya tie de aba ye bo wamane no ye besusu de biem na ya kai won de ye bisa ne se ekwan pe na ye fa so oman ni nyina nasa akunkum no eto atwa oman ne be ye den ye sia no ye ni empanyifo bi e ba no bambo mu semu a omutima bobe on ye ne omo ebedi nkomo omampani so de nsem bia kwakoto dwa e wo UN assembly ya wo chese ba no entoko asie wo Ukraine na Russia wo mo entem no to paye bia ye beto no ebebo Africa ene ye botompa gbim na chese atete pocket no ama ye ho echi yen ekom eba inflation record 21 years and Ghana nam 33.9% a ye inflation nature sa ukodwoma enuane bo enema bo ebekosro pa ene sansemi mienu ena ye bedim komo ediamao entu beka me ho metwa me ho aba na mada mabedwafo adi na ye wura enkitawodie ni mu ka me ho ye ba sisia mame san ma wakwaba emra Adom TV so na asempa 94.7 na asere medi kan ebo wamane no enipa kunkum no ya broso wo Ghana na dane da yebo wamane kase bo awodo Adom FM asempa Adom TV ni nyina no ye die sisie na medo be konfinfini mantem sese yi Kofi Agye ye yamane boni a owo honom na omma ye random kakra se yeyi asobotwe edie efi honom a onu ankasa wo ye reporter no a reporte wabo amane bebre no a efa enipa kunkum no onfa ye fam kakra Kofi Machen mejo so se mfifiri mate na de hwadwo boko ana de nyame adom ahadu ye de rade ase fa ye fam kakra de wo bekai ya wabo ho amane ewo niema esisi titiw ni nipa kum no oban sinsin mantem hadia amse bitimi aka adiasis diase ade abone fusam eba nipa kunkum kunwei ade adoso pa yi sinsin mantem wa titiro odeba kaswa gomwa ana for de kwasin patem wana mankasim sam ye bia letnya ka se na otwibia no betnya ko na wie ya yintimi ensie nipa na se ye hu se yakum nipa atba bi oba mpatem ana se kwa no ka so papa se papa bi ono so ono ana yire ekun ya wie chichire no ato demu a ni nyina no nemu nsem ene awale mu ntokwa okun ya eno ati no langa so de betia se ya bu yakunu ha na ja fata kakraba eno jade ade chi da so ne yakun obi ade atonum ti se ade ha gbe prayi a emwa emaso yiye ema sa empatem ha eno kana nam so ema na otwi mu this year ogomo escade ose ato langa ne de fi activities sane ma no ade a mani pakunku ne pa ye buru ne pepe ne pa edos ansa na ukopie mu ewo mankasimu nso a also no afikura no ye mekura menye stories kura o mankasi nipa ekun no ya akọ edu asa so de kan wa ye dube edu a
ade bɛkye na yɛko obi ato mankasi market ade bɛkye na yɛko obi ade ato kwa ho na yɛko obi ato nsuom ni nyinaa no bɛkɔ no uhu nipa okun sa nipa no baako ade ɔmo kɔkyekyere ne bɔ abeduam ana ɔmo hyɛ da atwa abɔde egu no so akɔwi abɔde posifo hwie mu ahyɛ nye bɔde no kɔwi ne mu nipa bi na hyɛ da ekukun na ɔmo kyekyere ne bɔ abeduam ankasa abesi wɔ no ne yɛde ahoma kyekyere nipa na ade na bom wawu enti ade a hagye pa yi awutu bi ekum patam wase ɛno so ade tin ne yakun obi papa bi ato awutu bonto ase kwa no so a yɛde ade abobɔ ne trim ɛkono enti ekunkum ade bi a ɛkɔ so obi nim sɛ nipa bi ne yɛsɛ da abɔ mo paa mo de saa adwumadie no sɛ yɛ ɛhyew ɛne sɛ bio adwumbɔni ne wɔ nipa trim na mo hyɛ da yɛ sa ɛne deɛ ayɛ mo kunkum saa nkɔfo na ebetumi akyerɛ but nim ade pɔtin yɛ ba nipa da sani trim a ɔno ani ni ɔbɛbɔ paa sɛ yɛnku no anaasɛ ɔbɛbɔ paa sɛ yɛkyɛ yɛmma obi tuo enku no enti ha deɛ mebi a na atwam gomua budumbura mɔhen ɔkyɛ sɛ ɔfɛkɛ ɔno kora wabrɛ ne adakatɔ ɛsiane sɛ adeɛ kyen biara na sa mema gya ne fie ade bɛkyen biara na environmental officer gya ne fie adana na yɛkɔ obi ato ayɛ sɛ nana ma ne sika na ɔmode kɔtɔ adaka ɛkɔsie nipa no a sɛ edu baabi na nana wafe de wabrɛ ɔhyɛ afe de ɔmo ne obi wu ɔmo ma ne nabɔntea na ɔmpɔ because ɔntumi mfa ne sika ɔde bɛsɛ na yere ne ma ɛmfa ntofo ndaka nsie nipa da bi asa ɛno na nam so ma ɔmo te regional center east regional police command ɛwɔ mu sɛ regional police command ne baeɛ no aba fam deɛ nanso nya deɛ a akunkum na ɛto atwa ɛwɔ ha nom sɛ a first bɛtumi aka sɛ nka nipa bɛyɛ du ɛne ɛkum ɛsɛ atoaba bɛyɛ nso ɛde bɛnsia nti ade asela no nipa bɔnefosɛm no ɛne adwombɔnesɛm ne amim deɛ ne awudie no deɛ ɛnya deɛ mfimfini mantam a ɛtoɔ ɛtwa nnɛ ɛtwatwa sɛ nipa bɔnfoɔ no sela no ɔmo society nim a ɔmo ɛhagye pa ayi ɛwɔ society nti pobi asɛ obusa yɛ adeɛ kɔ so no but ɔde asɔdeɛ yi ɛbɛtoa so a asɔdeɛ yi so ɛyɛ adeɛ a hagye pa ayi ɛsiane sɛ abayewa yi ne wanka bi anhyɛm na abusuafoɔ nso anka bi anhyɛm sɛ abayewa yi ɛbɛtoa nananom ɛwɔ nseɛ deɛ mmɛkura a wakra ne maame ne papa nom afiri yɛgyi sɛ ɔba na waba bɛtwerɛ exams ɛwɔ Cape Coast ankafo ama abayewa yi ɛbɛtwerɛ ne exams nyinaa awie kamakama ɔba wa manya accident nkonya accident mpo anka abusuafoɔ bɛku sɛ o sɛ akwanhyia deɛ ɛtumi si na nipa bɔnfo ahyɛ da ku no abɛyɛ bɛtwerɛ exams awie owieyɛ ɛna ɔno a ne sister penny boyfriend asɛ ne sister who to be ɛde ka ɛbɛfa no so wabɛtwerɛ exams awie deɛ a brane ɛbɛda adekyea na ɔkɔ na yɛkyerɛ mpanimfoɔ na ɔmɔde ato dwa sɛ ɛmmerɛ mkɔfa abayewa no ɛbaeɛ no ɛna ɔmɔgye abayewa no iPhone akuta no ɔmo CZ phone no dum phone no sɛ da bɛyɛ a obiara hu abayewa no akyiri kwan nti kɔpem sɛ abayewa no busuafoɔ start sɛ ɔmode to social media no ɛna ne namfofoɔ bi ɛkɔhyia ɔmo school mu ɔde bɛto dwa sɛ abayewa no nyina ɛne mmom ɔno a ne sister penny eku anaa ku to be a papa yi ɔmo kyerɛ sɛ sɔfo Michael ɔno a wakɔ abusuafie akɔbɔ kɔkɔɔkɔ akɔtua nsa aka sɛ ɔbɛwɔ akɔyɛ nanamafoɔ awaleɛ bi abusua nyinaa gye tom sɛ sɔfo yi ɛne ɔmode hyɛ ɛna te nti yɛkyere wɔ mu yi ɛna ɔmode bɛto gya sɛ ɛyɛ ade a na ɔhene no ɛde kɔ akɔla no ɛkɔ ne tirinwi na ɔmo pɛ ne tirinwi no de akɔgye sikaduro nti abayewa ne baeɛ no ɛna ɔmode ne kɔ akumfi akɔ kurom ɔmokɔfaa ne firi Cape Coast no ɛde ne ba amankasi mu hɔ na ɔhene no ɛteɛ ɛna ɔmode twa mu kɔ akumfi akɔ kurom nti hɔ ɛna ɔmo kɔ CZ ne phone ɔmo CZ ne phone dum phone no wie ɛna ɔmo kun no nti ɔmo kun abayewa na ɔmo tutu ne tirinwi na ɛwɔ so na ɔmo tutu tirinwi no bi ɛna ɔmo wie anadwo bɛyɛ 2 AM ɔmo bɛbɔ nna no na nana fie hɔ baabi a ɔde bɛyɛ ne suma nkwa ne suma dɛm anaasɛ nkada ne pɛn na ɛyɛ kɛkyɛn no ɔbɛsie abayewa yi nana no kyerɛ sɛ ɔmo a ne kun no na kɔmfa so kun abayewa no sɛ nana no de adeɛ ɛbɔ abayewa no tirim ɔde bɔɔ no kwan akyi saa no ɛna sɔfo no emia ɔde abayewa no tɔɔ fam a wɔpere no a wɔwɔ ne nan ɛna sɔfo no emia ne kɔn asɛm wɔ maka kyerɛ polisifoɔ no sɔfo na ɔno a ne yere ne nua ketewa no ɔhwɛ nyame anim a mi abayewa no kɔn akɔpem sɛ abayewa no ho mmea nyinaa afiri ne mu no
and one nana esan eba man kesim ho ebetutu nana ne dem ho a omodi abaya ne ekwohye fom ho ni busanse ne ba ne san ena o chese omodi kwa akwaji sikado enti akwankyira ya kire omo no eno ho ena omoye ya omodi ku abaya na omo mbesa ebesie no enti anani aposifo a wo mfimfini mantem adia asofwe Michael and afi Nana Clark Christopher Eko Kwanza ni dianka di Nana Clark omodle ko jam for Cape Coast District Court 2 am no ka say the Yarman this ampen fo emi enu nyina so nkotwe posifo akukumu na posifo buso aye nhwemo sanse posifo che so hwese de kwa mfa so ku abayo no ne enema omukeka na ombaje di se enye omunko na edisi adwumadi sanse them they carry two gano mankasim aya bia na nse kunkun ene awuwu na doso ento mu gidi se na nan ene sofo ni nipa bi na chechiri ana se nipa bi na ka ho na omu di sa adwumadie no enti na se posifo edon ko hye aposifo kukum na omu tumi aboa se nipa bonefo a ka ho no ombetumi anyom na ebia omatumi ache omu aka ho enti Samuel Miloka said here eduko court no worship benis mensima akon eje posifo ensem no amure tunjan etum amamami aribande sa empenifo emienu nyina se omkwatwe posifo akukum na bosumi ebesimi edinafo na ya 4th October na ensa emfo omumra bi DSP Daniel Gazo ono na ya prosecutor okojia posifo nem ede champenifo ekoko edi pokuya busa ya the Ecos will 15 months and Georgina also put your own Kofi, Mamina say, and then Chimuka cra, what the Amayen, na yen twasso ewa ha. It's in 15 months, Mudia Kakra, and Kofi J. Abuboso Amayeno, the ye who is screen ye, a yananu ya dear, ya, abewa 22 years. Ni on one in your bar, empana. The infants on one pokranka, that chimbi no baby any kumpini won, and not one in it see, and now Odini Bonnie at Tisano. Nanya non kwa be bring one see, and many a bema that changing. Abo modern, akaki can be a see ni. Na see a very fair kakra, and chibi a becala passa ya, and na yenia baka moni bako no so or worry ye, na best a net dumwa. Abusiani adofo kote ya, or no one dem to say. The pabonifo abeto ahye so atwa ne mine akuno wo wie yen so on my son the second war ne se we sans no oye second wife no omo akopie so chese ekohunu no ne kradem ehun sam koye bebre no a ewo kroimu a ye kan won so aposifo so eye mu ehwehwemu nti enye bako enye mienu enye miensa ehina ye kọ na anopai meni panyifo bia eba no bambo mu a wo mutim abope ho omuna meni omo ebe hyesa enkitawodie yi yirapo boatin eye security analyst na Abbas Osabute oni executive director edema platform for peace and security Africa omuna meni omo ebedi nkomo anopai na ya hyede ekoso kwan pa ye nyina ye befa so titu ni ya empanyifo a omuna ye bambo hye wo musano de omo beye meni wonso ye wasodie bia na ahweye bi wo ho no wose ye manu school kom sa oba no oso ana wanyini ye gusuwa wasodie bi wo mo bambo so ana ebedi sankomo no e de ama wo ora po boaten Adom TV Asempa FM ye mo ache mo akwaba mejoso nyaba Abbas mache mejoso akwaba nso oh that's it ye da masene mo bre na mamesha se po boaten ho me di kind of we said ye esisie de yetete enipakum bebre na sikadru no eye onwanwa na ini aba ni di kan me nchia etiefo eni ahwefo emse na wo se me shituntum ini aba akopɛ ona abonu amadonko na mo nyina mo atese akɔ ne krechi ntino mo se me shituntum ana ahwefo mo se me shituntum a na so mo se me wayem ntino abedu na wasema me oka no ya na wama woni so mame nose mask minti no so hia party party ase asema oka no me de enya me nwanwa efi se metimi aka se oman mu de me obi a ma boss adewuro no pa ache
ama kokobo ahodo enam hwehwemu ayeye no afia etwam enema esisi ne bebre no yaka ho asem se besi up to 2024 no ebesi in fact this year kra no ya shase no yaka ne say security challenges to say we no no be kosoro nhwe nsema yakeka na enti no enhyeda enya de a eye menwanwa bebre sa ubusami ane meka na enya nwanwa kra sa na chese ye betimi kra adrum pempen so bi e be chen de ye hunu ne ne say anamon pa wasi yetuni entu a ebe koso sa ebe koso o sa na mo a wasi yetu yentu a asa na mo ntu ne bi ye de yen anamon tu no ye afakuo miensa timamfo eni dimu akotena wase yeye na oman obroni se yenye bambo nhyehyɛ ye ni da obroni be kan se security conscious no yen no enhye down fire ho papa ana ne etoso mienu ye bambofo nso hyehyɛ ye pa omde begu akwan ama ye nyina no ye hu sampa we beboan na afi nso aban no nso de wase wo ye aka de a bambofo hia wase wo de ma won wase wo de ma won enema miensan na betimi aboa ma sa okon no yetimi akon na ne wase edika hwehwe ne se edenti na sa enema na yeden ekoso ohwe ekunkum na nyeni nyina na betimi aka se ye ritual murders na se kidnapping na ebia wo se ne ye categorizing no so enti wo se ye sa ne hu se ampa efan pa na ekotchen na yetimi den hyehyɛ ye pa ye de egu kwam a ebetimi ba sene mi hunu siesi ane de kamia ye se ye nhye den nya na anu eduru ankasa enti wo hwɛ kidnapping na ekona nobody beka say has emerged as a credible national security threat for us now okay enunti no we say ye di ani hwɛ na ehu se kwan pa ben na ye fa so a ye timi abre na se ye ntimi ntu ase enya de betimi asese betimi because kidnapping and as ritual murders no ade no shase ye no ne ye ngo ye nye tetete pa but ye betimi abre na se e betimi abre na se kra mate mame ko abase ho mesamba ho biem abase se de bibisa epo no eye wonwo se enayeti enipakum edabie ne ho be kwa wie ya yentisi yakumu bi eye wonwo ana yo edika na mame nchia wankasa na minchia yenti ye wonwo hwe yen anope na mefa akonya we mi ameba tezi etwemu yi Mustafa ibn Abbas Sabuti me dise ba san we nyane ba no wada me hye Nyankopon enkwa tenten ni ahode ma wo na unyi a uko wanim no so no na ba epinyipa aboa o man Ghana na ebusuani na edi kan no nyame bi wo no masisi a obetumi aka se enye wanwa is and so long as you live in a society there bone e batani pa ho ni mo in broad context no yimbi se ehun se eden na edi ekunkum eba basically there are about 4 parameters say robbery jealousy vengeance and a ritual killing into ebia ni osana ye categorize no na ma asem no yanka emfua okafua sana wanhwe ya untumi ntase ni ye into obi kum obi esane se opese owia ne japade opese obo ne kro no opese obo na pu emu apepre no no ode yi ni ode age ne nkwan efri ni sem obi nso ekum obi esane se jealousy bi ya ka jealousy na kire se owo otan bi ema nipa no etumpon wa abrabom okọ nanim nipa ne krampo susu se bi a boyfriend ni girlfriend won sansam ntino oje me boy oje me girl saa niam no tumi du pempenso bi a wanhwe ya na di ewudie ebem vengeance na meka wasem no nso no eno nso akoye ewudie bi a oye bibi da na me bi etwa ne ka ukoye etwa ne ka no wanhwe ya na wo de no akoye more than the other year no ne ewudie efimu aba ana se ebusueku na nkasa akantem kese se ebusua we de ye no mu ni bibia ye ntide bia na sa otan no e wo se ebusuani mu ti wanhwe ya obedi ekire na vengeance ntino wakodi bone na edi ewudi aba
na ni aba yedi wo nkomo aye ritual killings ne murders ni na no ne fapem pa ne obia pese onya ne ho ntem abrabo na ye ebo no se ye na ebeji atuma ebe hu se edidiso there is no way obeka se e wo se obia anya sika na yakopon krampo wiase no anse ne sa ena obia so ne ne de na emum se yakoye nipa daseni a ye mpebre dodo na penentem ena society no so celebrating crofo omunye sika esen wo mu asabe omunye bi na emum obra no enye ni na nso na ye sika entino nde so obi nye sika krampo a yentumi bi se nipa ne se ekwan ben so na ofa so nye sika na na sa japade no ndi se sa de a obi a onso asore wenya 20 years 25 years 24 years onso pese onya ne ho ntem obi nso enyi be 40 years 50 years but still onso pese onya ne ho because we do not investigate the background of individuals and say wenye sika nti de wenye sika ye shawa chairman 1 bossu eno an yeye ni mom kwan a nipa be fa so de nye sika no ye nhwehwe nti obia pentem akopesika nti o pentem a ida so be bokro no ana obedi ewu nti o mom di ewu no a wo ma asabe yamma ho kwan na some of our media outlet in so no ye preach issues of pocket no dry get rich quick into no ba meboa nipa na oka asem no so ohwe ne bobia ne bibibia te se bi obi a oye obi a oye drusini to say ye ka drusini e mo se bi o mo tete aban e de sayare but I say osum nyame bi a e ma ne oye hu nti se sa ade a okwa na sa akwankire no e fi mo ba nti no se ye pese ye so ano a e say hwe nyama bebre kwa ya fa so ya pollute society no about ahunya sikasem any yedie to the detriment of good deeds say nipa no kwampo subampa no kyerese wabobra pa na emom wenye sika de a wo mbobra kwan ya ye media some media sectors etumi ma ho kwan na amanfo kyerɛkyerɛ nkrofo akwanya obefa so enye sika pocket no dry enia se obeye adwuma wo de bra ukita 1000 na fabra e ma na 1 billion sa kwan no kwan be no befa so ayesa ne ma na ma nti ritual killing na ekoso so ufa any other ones am I explain in terms of robbery jealousy ni vengeance no eye societal issues are se ye beso ano a start me nuan kan bibi from the individual perspective se kwan ben tete ye ben ne ye de ma timemufo tete ye ben eye tete ya e ma ye hu se obo oba pa e be wiu pa ana e be si yi ana se entity ya emfa woni obra obebo ne nuan se wonyi sika. So it is about consciousness of the society, and if we have to be conscious, it goes to the fundamental. They be amekasa. Me say young generation dey ekọ. Asai. Womo mudi enimu na ekọ. Nti womo asese womo form ye fa ne say basic school. Afi na womo ba no. Ehọ na wo say ye deliberately ye de entity ye soron kuma womo. Enye sa the generation be ba after us and after us be ye worse than what we are witnessing now because ye break kwampo no say be ye no. Na sa internet ni amana na ehede ni wo nti na be bi won kwampo awonte untumi nsua but nde because of internet ni efidi abenti no utifie kwampo a nyama obesua wo mu no menua ba sa wo baba na wo baba ma o kire wo nyama oni because of internet we bi we no me be onwanwa. So we need to reorient the entire society. We any fewer yen security institutions e wo so mo hwe no mo bo ban no sa nkomo yi ye di na akwa broken record. You see, police to population ratio, it is saying currently they are barely 40,000. What's the saying? Ghana 13.9 million. Not just say police ni biya ba kono. Or nipa close to 900 so. Police ba kono. Nkrofo also or almost 900. Obeda edwuma. Okay. So you need to expand the police service through recruitment. Who recruiting so the kind of training now the more money. Ehun ya papa. Any akadie. Esa ne say yentumi embrana sekran se ebeka se bia ebe ye fiwa ewudi enkoso na emumuno if you have a lot of security in the system amanfo be sha no so say man hwe niye na mekodi sa aboni we ya ye be cheme because in what you zone in security terms you zone every community and you profile the community when we say central region this particular area saniyama we etokoso so you profile the society and design a security architecture be man aboa say be you prevent individuals from committing those crimes until you flood the place with a lot of security agency o flood you on mo a obi kodi boni oni say nkofu wukrum into police visibility ehunya
na nsenya moto si bae nam kroma metenhu pa se omugina vantage point nimum yama ye security na akoye more of a metropolitan kind of security inti de bia no the regional capitals ni aflade but e would be bebre cause in our rural community. Check the records. Statistics are also far no. Ye rural community say would you know doson. It's on the communal issues. Ahinsem, assassinsem, kukunsem, galamsisem, jealous husband, jealous wife no. We wanna check our rural communities. Okay. So we should change the approach of a metropolitan police they be in the capitals no. Near more conform and let's recruit and train more of our security personnel to ensure say betumi aboa na sa di we ye beso anu kakra ma o man Ghana abas medase na wo se Paul kasa wanso kasa no wo bo so se de ye hunu ne no enye ne na hyasie nipa kunkum no enti edie na ma de ene de no ekoso is it because se bia internet aba and as a media presence no ewo ba bia enti na de ni asem ni si ye na no ye de ba next na ye enti na say difference be ne wompo ne di kan population no increase if you say can no hwe enipa dodo anewo enkran na ye kakra bi enti no sabe bone sem no ne ade no na nheda enno so pa na kan no so obeti se Ghana obi akokra akobokro no ye body ana odwan bi na na waye de wakowia etuo sem nenim but ye gi ahoho nso ye di ahoho na chichikuro na obi ade ni su eba no dodo na di suban bone ba ama ye mlanto wa no so ye de esua ennente se kan na onipa sori anopa opeko school na bia wapon akofuo mu akopaduane adi no aba enne wo sori anopa kra wo ne oba na homachi ni nyina mu nyina mo sori akra ni so anokra wakogya na si obi nchen so wonhwe na se owo school wo sene ntini ebesi obi a no wankasa wo do oba na nkasa nkra na ya eto da bia unim sakra ni nsuya de pass wo nsuya de pass wo de no akobo gang bi se unim to time a obedun pempens wo bia obedi suban na di wo san hwe ye street yi so a woni nam asa ta hu mranto wa ne bia omusresre sika ne ade maka ho asem a se bedru ba bi because o medru bra omu ewiase bebi omoni no omu nya adwuma or because omu anko school omu so ebusun aye se do omu bakra no omu nti no omu so pese omu tena wiase omu bedidi omu be shata ade omu be yeden omu ni means of getting money means omu wa ni so omu be bokro no omu be bokro nti these are some of the issues e was yehwe baby no so no sene minua ne kan no ya concentration ni nyina be ye aha nse nti obia free kurase a oseme konkran be chese enyuma wase bia ebetimi aye ne bia obi betene kurase a na se nse wo small la community mu a bibi bs ya wo kora be kroma ohu aha kane no hoho ba ni hu se wo ye kronfo etimi boda wuro me kroma ni nyina asore enne sa ne ma ni nyina no atwam afiri so kane no entete a ne ye wo ebia efie ba ko nipa be ye du even say wo papa wale men say nan kra na obi atimi tian obi ba okwa bonten na so okoye bone a obi a onye obusu eni be che wabo na ode wa ba fie na wo maame asan ka kire wo say yen san mu obi onka ho enne obi ntache obi ba teacher ni kure kotwa ba eyasem enti san ne mani nyina ka ho ana enne bone na ye de adoso no enti se ye pese etimi eso ano a enye dako ni betimi dia ye eye eniema bebre wase yedigu akwan mu ye ntete ye tesen ye amamre ni eniema bi tese ya yesua tradodo ye importo cultural practices be free abrochire ene kro Ghana ni ko school kakra no oka brofo a aya wontie yesi bibi de diaspora kire se wono wote ya won ko US da no aka ne science so uhia no a obeka kire wa train US by 50 years enti eniema bebra yesua a emwa oman no ohwe yam kwala gadgets o mu yusu na ohwe movies a o mu hwehwehwehwe ni nyina anya de a eboa etore bia mo so niema mu show kiren no e wose enya sa censorship we no ne kire se we de emwa yen kwala adaje ba ni nyina ya makwan na obia finze o ye ni ope ni nyina ka ho e baba mbo nhwehwe yen so a eniema e wose ye de boban na nka so da bia me ka ho asem se
yesua tradodo if you say untimi mfa say security strategies are western powers no eye omo niema anase bia eastern world ede ye omo niema untimi nkasa chenchina anche aha na wo beye no what you say say book we national security strategy upa hwem it appears say jam ye copy free UK for edu so eba ne sa entimi nye dwuma yie e wo se ye hwe ye nipa ni su a ye wom ye tesen ye bambo no de na betimi aboan because me ye so nyina ya bro yen sa do be catch them say ye chi obi ni en torcha no because European Union say en torcha obi a now de no so ba ha udi wo man na wu e wo se ye hu yen aye de ne ma ye betimi aye na betimi asi ye de no anokwan na obi anya bone but ye copy sa ni nyina aka na mini aba ye hu ni okay Paul and I mu no o se copy no na edi enya me pato betumi join yen e wo Facebook Adom TV na wo de comment no ato ase me join ne wo ho na making kind de wo de aba de hia ne se asem na wo de beto ho no eye de ye ka ho asem anopai making kind e de ama wo so adwen cha ye de yen ususu se ede na manipakum no ebro so no na de na omamu ni nyina so ebeye na ye de aso ano enche mekwa mame nkosisi empo na me ne Alex Kojo Apia ono eye assemblyman Edumaze electoral area ewo man kesim no ye ne no eni enkomo esanse sembise no ye na ye ni made wo mu no mo some of these areas a wo mu enim se de eho eni o mayo no etie enti ede na be ma assembly etise ye ba na nananka sankra na nanaklaki a woni osofo edi se adwuma no se wo mu nim no mpotem won ma ahemfu de ja wo mu na enya se ba ye ko mo nchen esanse ehunu so mo no me opinion leader se won potem na assembly etise no e ba se surprise e manu na Alex Kojapia ya mo acha no pai Alex Temenka meton kaba ye das no bre ye bisa se aso asema esi yi woti ye no ye wo surprise anasa jaman kesim bia mota record cases bi etesenti no na enya nwanwa yo medase minia anapei mechia etiefa woti boyfriend na makade no kwar amde da pani anya da pani papa mfa ma mankesim teacher Edumaze electoral area na esikafa mentama asam osi ho brande ya meye na domo ma ye na obi anu kwacha na odo obi akọ na edwuma me na okopa edwuma bi na oye ti mi wo ho ba ye 2 o'clock na course sha so do rubam do de honorable wahin na obu edwuma me ba na so so brasisia na dama semi esi ewo wo mpesu do ha ampa mezimrika ma ba ye no na za meti no wo phone do no damara na oti a ochede en tufo hina owo Edumaze ha abia assembly ne ya eskefa mentam ewo mankesim no onye obi osusude onye obi ekun obi ademi imba na onye demi dwuma no waso yo sofo ma principal abana we botu emu no efiri ohie no bia ma oti no kware oya omani na ahobo sentiri de na nakrata yenyim sanyeza osi wadano brade no roba ne de bia ye no binompo kasa bi esinti yamfa yanu kwanto ma na nje botum ya yanu nkwa atofa aman sentiri de oyo ohie na tabia odine hunyi obuaze obra no wase rinya sam na mfra na nakrak na onze nyim na sam no onkwache woda chede se eba mankesim ba ye hwehwem fa na nakrak wa obayezen oyeyimpa de very popular guy na obayezen de obi betum abo na nakrak idzimban onkosi dam brande ya da masemi ibopui na ranifi mama yenyina hane safimo za esi hu ntimi ya se ibisa ma mankesim yenyina hane we aho yenyina ayen wonwa wada mekase ya abedegwa wa mankesim hane din aseyon na apia mame misa se woye asode ya abaya ye di mo komo no a mutai record cases bi eti say enipakum wo mankesim ana
But I say maybe say a motor recorded enipa kunkum ho nsem ne bi e wo mankasi mo potem ho ana. Yo, Minia, my assembly member for 3 consecutive times. I was my lecturer since 2010. Before then, I'm a unit committee for 8 years. In the urban local government, in a service to community, Mashon Papa or Mankisima. Zayenu Koi, Otai Kodo, Merufe Suma, Wetifu, Oni, de be Koreaze. Na wabron wachiche na pamba ho ana de boko akotu no de baby ankasim krono so adiwiafu wom nti one de pani pii no yehu bi yechi bi ade bechen de bia wachiche obi apampolo ho wabro na mo wawu ana de obi ekowia brodi bi ma wabro no wawu ma zibane bi gune nchan one de oye common ene bio mankasim isu ekye no wahia emesache enti mo franso tai tonsum pa mo fra na mpanyin ina enti da man zaman on the ofimre chabren otaisi na mom de we kumobi dem rosi wadam brande ize enti da ba kwasam na ne mpanyin sam owo manketim ha onyaza osi enti na ama mo mani ina ye ho adwuru yen osane da brande ye chifi ayo biara so no ye nana yeyina yesoman yezeyi man kase biasa otu anamonu kweyim ohwemo ya asomdeleyi ekpepitele da dodo na won tempo da man na tesere wona na yenjini ndi but since the brofer na wa pay mashe Mate Kofi mayana ase eni ebra wanya diama Adom TV ena Asempa FM Alex kodwa pia e assemblyman Edumaze electoral area ewo Mankasim na yemo modiana yensan nyina so but Alex so de gina so ma me na me na ya wakwada oye executive director Edema Bureau of Public Safety yene eni komo yenim se empempi no ya na wo mudi djuma e de report ahodo eba afibia awie ya afena yenye room kakra ema yehunu endiasisie abonefosem enipakum nipadodo kra yakum de yebo mutuo de obi ku wo yenim se Bureau of Public Safety wo mudi sa djuma no pa na ye wakwada ebe join yen ma yemisa ne se ye wo 2022 mu na 2022 akezi so ma record ene sadia ehun samotie no yemfa enko na yawo yemwache on minua mejo so mechia wetiefo ne wahwefo so nyina ya hwefo da setefo so da se yeni selem di kankan yeni samotai edi djuma bi etisa emma yen statistics no abonefo semasi ene enipakum de yetitinu nansen no aba as a surprise to you ana yo meda wasi afei so mestres anope so adenche images are running on screen no gidi se multimedia den kamudi mu nipa na images na very disturbing and facture me mesumi da chem na mo editorial team no mo hwe na mo nya hu bibi I am not surprised at all about the killings I hear witnessing. Indeed, there is a semblance of a surge as a Kosurubi suddenly and then you kuni power day on after day, and then Mankasim story in Swabba boom, and then in addition to regular stories, the Biaradan yeta teteno. And me surprised. Now, I've been away for the last 5 months. Now, me kwama no ni Bureau of Public Safety work program bia best practice tour. Achesemini amanone police for agents awoso ehweseni awomo faso policing womo bebi omo woni ade. Enti me be do jurisdiction me nyanya na watwekra me do be last Sunday me amu nyame adoma Monday na meko office matete te sansemi e radio so ni TV so ni ade
Nya me there will move brain say, I mean, respect to my Kasim issue, no, is the swiftness a police for, I mean, the local police and the local community were able to engage a womutimi 18 saboswa and nam soma yekuhu sa osofoi ene nanai echi kwan a ene omuda aban ekokum emi nije bebre se nke benya every local police awo yekrom ha any local community we krom ha na womutimi 18 saboswa say ya megidi se moving forward no crime no ano ambra simple a obi be commit crime a obedwene ho mienu esan se onim se ade a mekwa akoyi police for ni local community no evidence awoso ama enche me ho begu ho. One thing I also nyina ye nya no ntiase ne se the whole world over eko ebrochire ni ekeka ho nyina even one more womu kita sophisticated equipment forensic equipment ni ade ni nyina no. One of the key factors are in leading one to making very swift breakthroughs in crimes such as this, is the contribution of the public. We cannot underestimate it. And here said, I don't know how the local police did it, but I believe, once we got this swift results, not just so many community, let's say, put them for edins awoso nyankofa eda omuntemu no echi pa sana ewo se every local police bi atimi ye wo munema se be ya se nyankofa no ene nkomodie na ewo mumu no echi pa bibi esia enche na obenya asutire anaso betimi abekire se no ade mi hu ni sei meti ni sei na wetimi etu ho anamo na wakweden wakodi ho adwuma. Entino me se bebo police for abaso bebo local community ne so abaso pass omutimi edi sansa wosui na edisadi abetodwa yetimi yensaka corporate. By all means, such people must be rid off our streets. Saying here omo ya kwan so sa en kwan shena na nso ye de be hye wafo ene baby biara yehu obi se yeku obi ni ade se omo amfa asem ankodan police for no, they are not everywhere. Yen ye wo baabia police for no omo ni baabia enti ti betumi anyantiye anyansem ni edi akodan police for a ebeboa ye pa ama sa nyeme ano abrase ebia na enne aso onbeme onye mabusuani onbeme kwan bia so na semitimi edi sankra no kodan police a daachi no ebi betumi a ebi ana enya ntumi because nipa no obetu anamo hu so obi wo ha obi ehunu ana se nipa no etumi a obi so akoma police for asutire ama ya chisafo no enti ensa woso a eda amanma any police for ntem de bibia e wose ye hyemu kinapa na yebo Mankesim police for so abaso. At least one of the things that encouraged me so much they say mante say obi Canada say yes CID for every Accra headquarters normal command investigation. I am so encouraged and motivated. I mean, hearing this thing upon landing in Ghana. Now, the baby, I may pesa ye say me guest am any omo ewo studio ha. You rapport boate and abaso sabute. Omo nyina chese de ekoso no. Enye obi anwanwa. Nana ya won so ba e wo chese enye nwanwa. Does it mean say adie bi ye fa no normal na ye nyan manenka. Sa se enye ye nwanwa na chese ya ti abre enti no ase enye news kura po biem. Ye dru sam pempen so no ana. Me da se nyenti a ebia wo panelists ebeka say enye nwanwa say over time you know we have seen heinous crimes, you know, very gruesome murders reported in the media. So we can do my Bureau of Public Safety and the source of our work, you know, has always been in the media. What I say, and you know, no matter the brace, and you know, we never want to see a Tikroma and we could to tell be to send them the chef region and kept it for a while. It took almost a month or two and police for who actually quite.
And there are so many gruesome murders, incidents, Now, Nintia Aquaban say, number one, the criminals are emboldened. Debia Meka say, according to a 2006 police report, is the only report I Saka in the last decade, no, authored under IGP Achampon. HSA, crimes are in general, you report to my police, no, you move 20% per annum investigating. And yet, say, one more investigate our perpetrators, no, only 20% is investigated. And you know, I hear and I yet me arrested perpetrators, no. Only last November, Interior Minister indicated, say, out of a number of crime murders, they've been able to, you know, apprehend less than 2% to say 3% across the country. And you know, one, the criminals are emboldened. Say me, me fet you na me nante anaju de show eko bok abrani tu na me. The chances of me being arrested is 2 over 100. Minimum 7 mass name say 100 over 2. So I mean 80% of the chance is that I will get away with such murders. Anti-criminals have been emboldened within our jurisdiction for a very long time. And anything a man for nya kukudro say also free the net say at least ni IQ or so kakra otimi ejina baby kasama man for gini to me gini didi na ni IQ or so. Then so okofa obanwa aba akokuni antona adwunu mu say abawa no ni obi enana ete enti no so odeno kwa ye baba abeche no. He was bold say ade amekwa akoye I have 80% chance of being successful. And that is the kind of situation that we are in. And a police for Nankasan so one clearance rate for murder cases, snake crimes, no, and also our form because it's inching more towards a 90-95%. You know, of cases that are not cleared. Interim clearance rate is less than 5% and not 10%. And no, Emma, amount for any arreshim. And we are hoping, say, with this breakthrough, with this success, we want to believe, say, it is actually a turning point for the police. And I indicated earlier, say, Meno, Emi Debibre, say, Yan to say, yes, and this year, the free Accra, Edia Command Kesim. Normal question investigation. Debbie said this issue became a topical issue in the media as a result of the success of the police and as the collaboration of the police and the community almost success, you know. And the media issue because of what we saw in Takra, they said the police had no clue. They were going around in circles. They did not know what to do. And then it became an issue. And you know, for me, this is a major breakthrough. I'm expecting, say, IGP Nina Pamfoni, the regional commanders, they are going to ride on the wings of this success. If what did Mankesim police do right? Let's follow in that order. Say, if you are woman important for no, when you find down, what did the family do right? And these best practices, replicate it across the country. After a report, this is what my casing did. This is what the police did, and I needed to break through. Let's begin to replicate it. Abonia for whom Bachiro be Kromha. Na Sanya so I know ebe brass. Nana yao, obejina so mama na maba studio. Opesoka. Besa mekami kakra na minua na yao kasano na issues about police and community collaboration. The only way the community can collaborate with the police is if they have that confidence in them. Say, maybe can't some chiremwa, maybe to me, I protect me individual no, because in your several reporter will be no informant, no more information crampo, one shiny crampo, na asama kotono. In this particular case, and I'm sure say me brakas no say utukwan kakrafe no buy. Me say utie the fact of the matter. We say this arrest and the process started with the family. Inti we say obo police for na abaso de, but abaso body na nkasa e wo family ni nua ba ko no yeso jani
a otu ana mo nkwachi osofu yi onu no kran place me say omimi an kakra so and the community involvement directly one more no more uncover these issues around. We are not saying that the police don't get involved, but this particular issue, it is the family and the society. Yes, people must collaborate with the police, but the police must also position themselves in such a way, sir, if people are giving you information, you act on the information without necessarily exposing the people to danger. And no, and I'm going to be Sabana say Omunkita with any security agencies are not yet done. And I think that the police also deliberately themselves, as part of barracks, we have to debarracks our police community. Say you be police for the baby, you do know. You have to be with us everywhere. These issues of plain clothes police officers are the be Sa phenomenon na first ye nim pass say be police ni woni ne betena 10 years so ye police ni krampo no. Sani am be brefi ho. E ho says had no eba back. Into betumi a police officer, CID officer on wote afebo nso nim. So they will be able to pick early warning signal. And when they are very critical when it comes to preventing and immediately arresting some perpetrators about the crime because they live with us, they understand us, and also they disguise themselves. But in there, one moment privilege, I almost serve with national security crime. On a person who saw national security operatives. Into no the walkie-talkie be do you know me? Do you know me? You do not do that in modern day intelligence gathering. Even in previous time, I knew Obekai Kweku Ninja or someone. You remember that incident? This is about 20 years or more. They were arrested because at the time, community engagement, ni undercover operation, a torso. You reverted back. Now you a lot of our officers to live with us in our community so that they will help in early warning signal and also intelligence gathering. And now we, because of ni status in society, ebi now unsuspecting. But I dare say, crime and its activities, unkofo omu yankasa no mu perpetrate crime krampo no. Wo hwe ni into a unkasa we betumi abokro no, and we betumi di bone. And now say osheboni echi because in every conflict environment, you were the primary actors, the secondary actors, and the shadow actors. Shadow actors no mo taye echiri a omo krampo no unhwede hu omo na mu omo no mo di omo sika no mu nim die ehyem. But primary actors no be won say we kitetu but you know nyani fi okoji wo bi wo either say okorente ye ana say okoto ye ana so bi na de ma no. So you have to trace all these processes to be able to unravel crimes. Na yen hwani yen so ano nti e besre Abbas medas ma menyina wodi iso na yen twa ye ho emra ye ba ye bekopo ho na ye bisa ye ba besi police for die we kai say IGP ba ye wakansen bi chese nipa kun bi murder cases bi a asi atwamu a asa wo mani ani akire na ye hu ba be kosie no omo ba be hyemu kina na amesole ede eka ho besi ne yenti kitame yenti jame wo mu dwumadi omudie no na ehye bebe na sokutupa se wo after okum crash ni ho besi ebi nso frese yeti kromu aya na mebi atwam na ka na firing squad ye bone de ye de ko ekogina mranim na ye bo okum fo wo sai wonso ne ye kun bi na eno no so no omampani bi anya na adwen so de ne se behye bibi ase amasa na mo no yetu eno so ka ho bi na ehye nipa bi kutupa enipa bi efa ye odie mu eku wo ma enkonkosi hwia na ebroson wose police for my updates upon updates eba no murder cases babe omadi echedi akwakodru ne asotwe omodi amasafo yi bia na eno betumi asakra bibi ewo community no ene ye ni omayemu ana mamekọ na metwa me ho emra ye beto aso edi amawo Mamema wakwa babiem emra Adom TV so ena asempa 94.7 na ye share bambo ho se menu nyina bambo emu nkomo na yedie no abonefo sema ekoso bebrebe enipakuma ekoso ada de beti bia no ewo se yetisa asem bi ewo ha ede na ma no basa na se wadwani mi Facebook afa wadwen che to honom mekenkan ede ma enche na sana mekoma bedwafo ho no Mame kai wo say adepam grand finale no ebrena so nyame ya doma ochina na ye de ehihye so ewo ene multimedia ya bobua no ha ya street mu ha ya na eba so
uyo bia wa follow Adepam a wa hunu sede akansie no ekoye ema ne mema besi akan we ye won sa no adwuma na ekasa edema o na ajebo bibia abedru na wo hwemu Adepam no ye de contestant makoma kwadumi no 12 na ehyasie enei ya soni mu a amana beka enum a wona wokwakogina nyame adom ochina grand finale no na ye beye die ne nsa no adwuma bo na the voting so kwa ni mu pa na ye dia so no se ono na eye the best fashion designer e won film pimienu ene aduonu mienu mu na mepacho we no wohwemu a eye Ahmed Grace Kebao Portia ena Emmanuel we mu ene ye last fiver wo mu na ekwakosi akan e wo the grand finale nim etu mpacho be hia ye nyambo ochina Adepam season 2 no grand finale no na ye nyina ye dia hyehye so kama na ebekoso se dem di kan bo amane fa no fa street ye mu kokomlemle Adom TV aboboa no ha ya no waba abeka ye nyina ye ho na ya ma na ye fe na wonim se anyontofo bi ba abewo so dwumade na se sister Fia oginam ene obeti aso den na no ye oni ochia me kwa me de omudi abeya wato de amamba ni nyina obejeja mu de gu honom amayen me pacho bra na ye nyina ye hwe na enkoso na wakan so se obekoso avuti ede ama favorite designer na wawini ebre no ye anwume no nson na ye de ahyase na oba ebetachira woso tena se ayiso anu nsia na watena se nya African time 7 pepepe ne ye hyase nti by 6 na watena se Adepam wose wonsa no adwuma Adom TV ye wazo ye nyambo ochina anwume no nson na bibia ahyehye so ede amayen na no pe wo hye ye no nsa ma hyetuntum enye bibia ntia poboaten de kan ache odenti ono ahye black no na media me general manager Abdullahi Awudu ni papa eda form ene na lahyebi ayiyo de nyina ekoso funeral home ewo ho no eho na ye no ekoso nti adofo ne adwumafo bi edi kan ewo ho no mudada yenso ye sori hanom a ye kwotachire na yakocheche ne re akoma ne yakọ nti usu tie mi a utumi fa lahyebi funeral home ewo ho no no na wakoma Abdullahi Awudu ono ye general manager edema Adom brands nti Adom TV Adom FM Asempa FM na Asia FM ye general manager eno no ne papa na aka ba bia ye jam no na ya pe no krabre kata na chi krakra ene ya no abekan ho ne ya ye ama na ye fe mame fa umra fie ha no me na ye hyepo mame mra wo ho ye bisa se eye gidie na temamufo no eni ewo police fo mu suro na ye nsuro se wudi bone a emra ne besum na ene wadi eti ne ekoso a record cases bi atise ya na ni mienu nyina eye ni mienu chemo mame ne di kan no temamufo no ni gidie wo Ghana police nti me maka ho asama se tema IGP we no obae no kan se opeso wetimi ye adwuma no mane sonia philosophy be a friend intelligence led policing eno ya ade a eboa na fa bia a friend community policing ho no won fa na ni hwe efise ho no na o scan community no watimi identify hotspots no na fe watimi identify nkofo a mo betimi atraining wo mo a mo ni aya friend informant mo betimi atraining wo mo atem bia na be yeden o mo ni mo bedin nkita so nkita ho na fe no community no ye wade bia friend no St. Paul's principle you go down to the level of the community enti we ye bia secret agent kra na say intelligence officer sabi wo kona konkonte ni edi a udibi damene etwa otubi chese wo no mo ye ko ukotwa be kra mo ni wo mo ko enti nkomo bio mo bedi ni niam bebre no bete na wa mo hu se wo ka won ho o mo so age watum se wo ye de o mo ka ho enti asem bia no mo ye de no wo bete so na ye police ni no na ye hunu de dodo na o hye uniform na oburu bibia so sabi o kasa wo ho kra se ni obetia wo ne binom aya asefo wo de saba nipa no kra ba wo ho a osuro dodo na so woni o mo kasa so ya keken asem kire won a ade be kye no na ebia nipa no ye bone na ekoyi no to no ni wono ya yi no afiri asem no wono betataye so enti denti na wo se basa wo se police fo no nya akwanya ne timamufo no
cause obi okra enye police for na keka ye obeka asem no se bia asomasi na aye boni abeka kiro okotena dam ya se o me na mko report we no di sabe ye kan so di dwa na num timamfon bebre no omu di san komo na omu nim enti die na ye ya sede se yetimi educate public no se bia obe report case a e bia fa ha kwa ba aha yenim yenye ne sa enti sa ne man kete no ena e han si entimi anko ne sa na timamufu enye gidia bampo ankasa no ejira timamufu so okay se timamufu na anje antum se ebebo am ya boban obi husu obi huru obi wo obokron on kan da because onim se police for the back eto so bio ade ha Ghana pa eye political the politics egura bibi o hwe ya mamra na achichire bambofo no ensa egu ochi if se ukofa obi te se ufa IGP se kura na oni security of the him aban ni betimi apam no na na awochena me se minimum IGP bia ya frɛ na ya ye list akoman so won fan kofo enko police mo oba ma kura oba din IGP ni se won pren ekbi ase ko yi ensem bebre enti no eba ne sa adwuma na wo se wo ye no wontiti ye wo se wo ye no wontimi nye IGP kura ntimi nya reshuffle gise ko police council na wama omo eye police council na aban na ote so no ana ebefa menka say MPP aban bi obeba bia eba ne sa wonnya tumi eno nti no obi kura ye bone a party chairman bi a wote twetwe abu akura to be command police commander say we dey we ni pa me yen den me yen nche no I don't know so wonti bi da me dey me mate abre eba ne sa omunya kokuduro enya dwuma no ana sanko ofo no nso wahu. And don't forget, say, one more deep one pa syndicate and cartel now with deep one. One more bebre no me say obe support two major political parties in Ghana, NDC, MPP. Into kwachine pe no afre boss ya chimi o no afre ni afre IGP and as police commander case na no ano. Obeyen de docket kura kwa kuwia ebe yira. And these are some of the challenges ahead the year face. Until say, you bet me amend the constitution. Niyama bambofo no akonya tumi ton ebedru baby wo ye bia minister cry betimi investigate ni achewo no okay ye ntimi anye saa niema na bone ne bekoso because omo mo tachire no powerful and this said connected na President Rolling Stone revolution ni mu no ohini bi yo so I don't know some ka kokun ko fichi nto aye che no na ekobonu tuo ene no sabe ubehu a ebewuwura mu ano yebeka anse court mate yebeka na aye basa court ho no ne basa ye na mu mame konam ne lawyer Oscar Asante Mru oye private legal practitioner ye ne nim komo na yemisa ne se eba ne sen na cases titire ba no criminal ones no wo se posifo be ye ehwehwemu na ye dia kodru court na kwadubofo be ba ya toto papa so a ye hu asɛmiti hu ne nan na ekonko ho no musa na yete ho edin na emma criminal cases no ho asɛm ka wo court no ye den bru so ye na yenya asotwe na atemamufo no ehwe se nipa bi edi sabone no ebenya council memwache anopai ni amini aba ye da seni ebra wanyama me gidi sa wote masɛm bisa no edin na ma criminal offenses no ne hwehwemu ye den ne kopie mu court a entimi ko enkowiase yo medase mecha wete for no pay nyina na momo hwemu nyina when we say ye constitution ene ye mra ni bia keke kan ho especially ye criminal and other offenses act ene ye criminal procedure act no act 29 act 30 no Bronisi is prescribed procedures was a ye kase obia di bonia yemfa so enye se uchi obi se wadi bonia na wodi mbra no ahye wo nsem se bibia obi age obi nkwa afri ne nsem ewo kwambone so enu nsu nti no moche na monso Bronisi mon lynching or mob attack. The reason being that one year na obia Bronisi was innocent. Onye bone. One year na o
saa nipa no ɔnam ne baabi na obi akɔka sɛ asomasi na edi saa bɔ ni wɔn ne kun asomasi obehu ani yɛ no. There have been instances all over the world that yɛbu nkɔɔfoɔ kumfɔ ne adeɛ de wɔn akɔtum life imprisonment fear bebree akyiri obehu sɛ evidence aba sɛ enye nipa no koraa na yɛ saa de wonim ho hwee na yɛntwa nto so. Enti sɛ wɔamfa procedure so wɔamfa sɛ de mmara no adi agu fam na wokɔ pɛntɛm bu atɛn a wɔanhwɛ yie a na wakɔ akɔka innocent soul and innocent blood agu. Meka ne saa no nso no na yɛwɔ procedures no yɛ system nankasa nso mmoa de broni ka no speedy trial. Ɛbɛyɛ ɔnwanwa sɛ yɛbɛtumi de asɛm akɔ court. Monkomra behu ɛsɛ Dr. Ira. Ubehu a yes investigator or ye in charge of the matter no. Ya transfer ne ko baby or no wanye proper handing over. The docket cannot be traced. Any ama bebre na high criminal jurisprudence na emma intimi emma yenya speedy trial. Debia na yete bia yete no. It is obusa amia a procedure any faso. Ede ye na wuntimi hwiri ntra procedure no eno mekanisa na procedure sa ye ka ho asemi no sa wo de no eto nkyɛn a kwan bɛ ne ye faso na ye di ho dwuma sɛ bia ensakra ye bi bɛba sanse de ye kɔso no matemamofo no nya gidie ɛwɔ ye court system nim sanso nim so de kɔ a wa hwɛ kora wonte ho asɛm mpo biem na no ano no ena justice nso a edile no matemamofo no enya gidie ne saa de a ye kye na ye bebu naku no eno nso na wo kyɛ sɛ mmra no so no emma kwan saa no yo no kre the okano to a very large extent me no ya adwene pa because say asemwesi na bia a police for me enya suspect. We should not forget say ye chi nipa na oni for at that stage, you know, or your suspect. And to Bruni say or on the right. But I said your kind no crepa me no ya jene pa say justice delayed is justice denied. Say justice can say atemu cha it mean ekofa insuranso be brave. But on the flip side, and so no legally or maxim be said justice harried is also justice buried. At the same time, who delay justice and who deny justice, you know. So, who pen terms so said them di kaka and they could boa and ten one could book at a bonny and a change here. And the American say, and society, you hear be brave or your criminal justice system. Now, come fan say. The same for the kakra compared to menka say pepe say we have arrived, but compared to previous times, ene sense sakra kakra ben first na nipa no be demwa sana ye best case ne kra na yes bebree but ene ye started trial na ye di bibia by a friend no CMC case management conference enya feina obi ebebokwa du we wa ha we die before say ye be hye asem na se no kwa du a ene nkrata ene evidence prosecution na sa police for no ne attorney general for ne woni nyina no muku kire ni nyina ne adansefo a mo be fro muku kire ni nyina ku paper so esan ansa na ya start trial no. And for me, and also abeboa kakra ama trial contem kakra. And adiano dear ye here still ye here reformation and I say ye here say ye best senses and ye mum be brave. Anya sa say timemufone who say Udi nipa no kwa ye o we nkosi aga enko we ye hu hwe te se de wo kan ye na ebe kwa conference so boni be brave. But it behoves any only court officers in Kwa
yɛti mamufo ni nyina yɛbɛtumi ne de yadwene aba ɔma no bɛtumi amia yɛ adwenkyerɛ na mpanimfo bi a ɔmo anu dudwemu a ɔmo wɔ nimdeɛ ɔmo nyina de ɔmo adwene aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ abro ne sɛ akanka no yɛbɛtumi atwa so masɛm bi sa atwa toɔ na wo ka sɛ wontumi fa mmara ne nhyɛ wo nsɛm sɛ obi ayɛ bɔne na wontwe na so sɛ yɛ lenche wana sɛ yɛbro waku amnom hɔ no ma no ɛbɛtumi akɔba sɛ bi a nipa no kra no ne ho sɔn a ɔyɛ innocent asɛm bisa no ne sɛ na wo ka sɛ wiase nyina no ebi asisi a yɛte yɛfa no percentage a egyina mu ahe ebi mu ankasa kra tumi confess sampa mayɛ ebi kra hɔ no ma wotumi kɔto no in the act a odi bɔne na obi akɔkye no ɛwɔ so ne nyina tumi kɔda kɔto kɔdi ɛkɔkyɛkyɛkyɛ a yɛhunu na kwan ɛno so bɛkyɛ mu akɔsi sɛn okay mini aba criminal offenses no egumu ahodo okay yɛwɔ deɛ obroni fɛ no sɛ felonies ɛno yɛ offenses akɛseɛ bɔne akɛseɛ te sɛ murder wakokum obi ne robbery ne saa nneɛma no ɛne yɛwɔ deɛ broni fɛ no misdemeanors no yɛ bɔne nketenkete bi obi akɔ assault obi akɔ ɛno no ɛnko but bibi te sɛ murder yɛbu obi kumfo a ɔka sɛ ampa ɔno ano ɔyɛ koraa because of say obroni si murder no the penalty no ɛyɛ punishable by death sɛ yɛni wasɛm na sɛ yɛ bɔɔkɔ adu hwehwɛm ɛyɛ biribiara na juros trust ne adeɛ ne ehu sampa wo na woyɛ a ɛno deɛ yɛbu kumfo enti ɛno no mmara ma ho kwae sɛ broni bɛka si bɛtake you please sɛ woyɛ guilty wodi fo ana wodi bem but misdemeanors ne deɛ bɔne nketenkete ne deɛ ahyɛseɛ na yɛabɔ ɔkɔ adu akyerɛw na yɛatake you plea na wa respond sɛ woayɛ bɔne anaa wonyɛ bɔne sɛ misdemeanor no saa no na yɛ anaasɛ second degree felony no saa no a ɛno deɛ the moment a bɛka sɛ woayɛ bɔne broni sɛ you be convicted on your own plea yɛbɛbu fɔ wɔ wasɛm a waka sɛ yɛ ɔna ɔyɛɛyɛ but ɛkɔyɛ biribi te sɛ murder deɛ a ɛno deɛ wontumi nka sɛ waa na ayɛ gye sɛ yɛahwehwɛm akɔ asɛm nom nyinaa wie na yɛhu sɛ wo na wɔyɛeɛ a ne yɛbu kumfo mate na the call a ebi de ba ɛsɛ bia ka sɛ mfa nkɔ akyi kakra na obi nim sɛ bia sɛ da wokan no wodi bɔne bi ko nipa bi na yɛboa wo kumfo a ɛne ɛno no sɛ nhwehwɛmu nyinaa wie na yɛbɔ sa kumfo no wanso yɛkum bi sanse yɛsɛ deɛ ɔtwe sekan no owu wɔ sekan no ɛnɛ no ebi si ɛkɔ tutumi tena asɛm so ɛboa obi kumfo mampani a wɔso de ne nsa hyaseɛ na sa kumfo no anamoto no etumi wie pɛyɛ no ensi etimfie bebreni a asɛ yɛto atwene yɛnima lɔyafo bi nso a fight sɛ saa ne ɔma ne nyina no ɛwɔ sɛ yɛto twene ɛnsɛ sɛ yɛ adwuma ebi susu sɛ ɛno na ama ɛnɛ nipa kum sɛ nipa timi ku nipa basabasa yɛkeka ho asɛm no esisie woni ɔmo yɛ adwen sɛ yɛbu obi kumfo na yɛtu so anamo akoku nipa no ebetumi de sakra bi aba sɛ mpanyefo de yɛ adwuma yo asɛm we sɛ obusa emranimfo ne judgefo ne omo a omunim de wo emra ho nsɛm ho a obroni bɛka sɛ we are sharply divided obia wo baabi a ogina sɛ de odi kaka no ebi mo sɛ after ye bu nipa ne kumfo na sɛ de ɔkan no ɛwɔ sɛ ɔmampani ɛde ne nsa ɛhyɛ aseɛ krata ase ansa na nipa no yɛtumi agye ne nkwa but obɛhwɛ a yɛmmerɛ mu no yɛbi nsi da ɔmampani biara mfa ne nsa ɛnhyɛ obi a bu ne kumfo ase sɛ yɛnkoku no na adeɛ ne sɛ one school of thought ne ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ the fact sɛ obi aku obi no obiara nso ni ho kwan sɛ wogye nipa korɔ no nkwa nkwa firi ne nsɛm te sɛ deɛ ɔkan sɛ deɛ ɔtwe sekan no owu wɔ sekan no enti adeɛ no akɔyɛ legal and moral akɔyɛ mmara
any conscience moral the entire presidents for only be over the world be brave for monsanshas and they say akoye moral issue say fine while kun obi waji obi nkwa but is it right said ye yasanti me ye ka say anaka mfo ka say obi fum kwa obi fumunya eno sa na bi mu gina say no matter what Yankopon pe eno wo ho kwan say oji obi enkwa nti the question is na then no akwaji obi nkwa no de wo se wotena se but ebi mo de ni say no matter what and ebi mo say no once any panaji obi nkwa ne de said the usika ye no say the otrisika no usika no e wo so no nso owu bi. Now the question is say yebeku nipa no ebi ana say yebema na wo hwa do yabu nu kumfo nse mfa nsan hyase no eden sunsan so na de ba timemma mfo so te say de wo hyase bisa aye no obi ti ba bi obeka say oh na say ade no kra nipa no ku obi ade still a oda so wo ho o yenku ni bi enti eno no signal ben na o sende ibi mo nso adwene no enti ade no de akoye two opinions a obia obabia ogina enti council obia obabia ogina council wo gina he de ekoso no e won sunsuanso a no na e kan be manipakum no e bro so a de bia ye record cases no ana ye de no be ye adwuma be boa kakra ehin na wo gina mini aba in as much as men support to say obi be kwako chi obi nko afri ne sem ye nyina ye wo nuanom ye wo enamfo yetimemu ye nyina ye Ghanafo enti ebeya yapa se wo nua na wadamfo ana obi aneneti ana wo yonko nipa yonko da ne oda ni age ne ka free ne sem na obeka say won support to say yonko nipa ni but me de bia me gina ne say all over the world studies be brave akoso approve say amaya na omo endorse sa execution of obi omo ma committee medano omo after some years studies about momo who say still nipa kumu no a nipa na wakokumu bi a yakum no bi no ansesa the crime rate omo ye studies over the years we say amana amafom it be brain na akra so air drifted from that omo jai it mimi mom de ubusa me dia in as much as I don't support the commission of the crime of murder no me so me gina the school of thought that say no matter what life is sacrosanct enti say obi fun ku a obi mfum nya mame na se ene obre council nyamishao sure. Lawyer Oscar Asantinro ena wote ne ka no ba bia madre metwa me ho aba na mabaje ma bedwafo ensem a wo mode ebe me awia ne sa na ye sore so edi amagye so ene abena poko a ahwene ye basisia mayento aso na yenhwe meko zoom na ye wakwada ewo ho na asa na no mame mrapo ba bia ye di wieye bonefusem a ekoso death sentence ni emu ho enkomo no ede na beka ne meka ne se me de memfo abone so na se mitiwe ne bia obi abekum minua na me ya mehu se wonu akun na ye beko ne beka se obi fumo obi kubu nyade me so beka se enye hwe se kokura man fele so obebu hwere guma wonso fele so ode ede asawo bi eno ni ade a ya yenhwe ha ma ye system no kocho chia kakra no e bibia democracy yen court communist state ben na abetimi akwa distance nsem hunu no boba ko pedin te China Russia Cuba so akokum nipa free woko ana Iran Arab world sabe woko obi yire kura ebi amuhu bi se ne ye won emra ye dwuma
eni pesiro ye enforce laws a ehu na egunum so goje pone a emra ne bediw obi o ha me kan we bi wonum so wo ye mra na wo ko ya no ema na wasi etwa wa wo de o ma na koguo na wa ye den wa koje wo ma ba ye de ya ye hwe han ene e wo semra no asem ne fa no ne ya kye no o we de wo ye dishi o wan hwe ne kwa community na nim begu ase ne ya fe kwan bia so anye se lawyer bia so de on the case na yo enye wo say fine case go pedisika dodo na enti no emla nya djuma onipa no o deserve se yekuna yenkuno eno ne bema no aye na so mu obi ehu se saa boni ya papa wo ye edi ni ko ne nkra achi ntimi nso mi nkoye bi eno nso no busuya ni bi wo baabi na ne nua bi ana ne na ne bi keka kɔ hɔ no mo a obe friends e bi akwa me ana se e bi asomasi ne wo kɔ no wudi owuo ne ebente bi a yentwatwire na ye ne saa ne konko hɔ saa de a me fin se emmoa wo man mate mame ko zoom na me nana ya ho eni enkomo nana aha baby ayedi nkomo ye do me gidi se watie kakra na bia kodru no ye eba no police for gidie wo share Facebook messages a me nya nche bia me ba bekenkan bebe na che se wo mu ni gidie e wo Ghana police service no mu esanse to da bia asem na sie wo ma ye hwehwemu hu ba bia be kwa kodru na ye je ye kiredi na obi a wakuni pa ya na obi so tifie na odi ya waye janka ankosi hwe edie na police for no ba ye to up their game a ebe masa confidence a waset mamfo ni ya wo mu no ebetumi aba back me that say me did say when in my early contributions I indicated say police for no ni communities ebedi sawoso echi I don't know how to other word to use, but the Sawoswa, I mean, a very improved one, is very transparent, very trustworthy. I think in 2017 or so 2018 thereabout, we passed a Witness Protection Act over Kromha. We find out whether we have actually gone ahead to establish a Witness Protection Agency. And find out between 2017 and 2022, how many, if anything, administrative processes are taken in order to protect witnesses. Say your Witness Protection Act, now we are not, actually deploying the measures and the tools that the law has given us the mandate to deploy in order to improve investigation, improve police community relationships. And as Emrano, you pass the again. So it's very important to see any ever cohort. Number two, when we say panelists, they have done justice to a lot of the issues either to I would have raised. They talked about operations, police administrations in terms of investigations, logistics, idea. Those are issues they have been issues we have been dealing with for a very long time. We will not be able to bring all of them to the fore and apply them right away, but we'll be able to pick on critical aspects of these areas and improve. One critical aspect is this witness protection part. And the other aspect which relate to administration in terms of people who are investigators handling a case when they are being transferred, how they leave the case behind me. Has been a portion that has, dealt a lot of unfair blows to victims in this country. Sometimes even common road traffic incidents. Say the one in charge, they are transferred into our case, in Ghanaian Palace, now a foolish case. And that administrative aspect, say, or say, na it me a 2-1 more. I believe, say, if we are able to, focus a lot more energies on these areas, we'll be able to improve confidence in the police service and among friends and the civilian public. Many lawyers Santimro akasa we sesia na sama oka ejina se ye committee obi to a death sentence no
ose no no ensakra bibia mu sansa man ahodo bi a wo di kan practice ye hwehwemu ne kire say even though say wodi ukum nipa na ye bua ukumfo na say boni bia esekumfo ne ye bua o enso ansesa hwe wo hunu ne sen se eye kwan pa no ana se kumfo ne ba mu a adisuro bi ebebatima mu ni mu. No, I say, Nanka may try pass and avoid me dodgy aspect of discussion. See, yes, I say, me high a brand I think Boating, the gentleman in black in the studio. Yeah, Paul Boating. Ne submission so ne emi de ye pass and yum or masum. But talking for the Bureau of Public Safety, I'm not sure if the Bureau will agree with my position on the death penalty. I always say, before you comment on the death penalty, you have to put yourself in the position of the victim. But ukojina got naturally na obeto to brofo so ya na anu ya kakra. Sabi menti he say aso a ne wanya ne baby kwa manfo aka ne hye mia ne mini dia de bubo ni tim kunu. So ya me baba anaso emi ba. I don't think say I will sit here and say death penalty no is a wrong move. Mijidi say Meka say once it is established that these people are the killers of my sister or my daughter or my wife, they must also face the bullet and be killed. And you know, ayana speaking on the death penalty is a bit very edgy, mommy, especially in my capacity when I appear on the show as executive director. But me by as Nanaya Akwada dia, make a choice say ye investigation na nyema nyina to ye na ekobane say safo ne kun minua ba na me baba. I was say there is no need to put these guys behind bars, feed them, and then tomorrow they come back with us with Bible and when you better cranny, I say you normal sambe can be pahum. Meanwhile, na minua ba me baba me yere yekunu ya. But as executive director there, a bed in cemetery, you are know about the death penalty now. Let us lawyer, I can say a lot of research has gone on across the world. What we have failed to actually decipher, and I say you need to say in which jurisdictions did these researches go on. What team made reference to communist economies? It made reference to the Arab world where they were ruled by Sharia law in account. I don't think any of those studies went on in these areas. Number two, the studies already started from NIPA, the human society, and there are so many motivations that lead people into killing. And when you kill and it's established, to say the course war mankesimi is cold killing. Abayano onyo biare is cold killing. As we say be mambe to say ubutu meyere so a mede akomasho affect you and I said that they be their shooting. As no say menu enya akasakasa anu aye hia akoma nyina afrosoro a mede bibia bo tirimekum. We the cold killing abai we nam ne baby onyo obi ahwe makochi na kana hye ne mini ekumi ya. When it is established say you kind of committed this murder, in me, my capacity as Nanaya Akada, Mamum Fabio Nintohono, I don't think these people should be allowed even to see the next sun when the case is finally concluded and they are guilty of murder. Nanaya Akada, Mamena say, and over when you're dear my no pay. Delivery. Mamma, Paul, Uberia Mammy. On the knock and after me, we were pass. Come in your because now, oh, share a banner, communist countries, I don't know. And they say, won't to send you per Kunkuba Sabas and say, and Bramo Yejuma, who could be a Yabekunya Moakana, a Beko generation swinging. It is true or compared to here. They be a Yakofadia Yanamodia bag a Didi Juma, and then run a human rights. Say, Mimi and also Abeka the Biaso. Sem Laya Juma. The things I was here. Now, the American say,
say death sentence na nya dia ene omu ntwan free your law books no na ye court kra obi ko no wadi bone a na nka ni kwa say ka say pronounce on say yenkoku no say yenim say nye ne onipa ni di bone na wase yeku no dia e wase yeku no mimom de sembe ye president na ochina cases na wase yeku nyina mesensa me yeku mo bia yes eno na be ma nipa no ade etu ne hofo ana se dodo na benya bi ade aka kire enchirima no if you say ohema say ebi nto wo a ma handle rape cases 4 ansa na me to kwan na esum to da bia be ma me bom anim se me bani a enti yasoso nsem no so dodo me de so nipa ne ye bone a na emra na kire pefe se wono na edi bone na se fatase yekuna yenkunu me enso so no so kura me de me position no me da say Abbas opinion I think say largely some ni na me nuane mo akeka no na say obi di bone na ya sentence to death was say you execute no if yen hwe yen religious setting both in kremusum e kristosum mi hu chobia e kire say obi di bone na okum obi ama yenkunu I stand to be corrected. So for be team and I man be team here. Even chiro konkon put e kire. So long as it is established, you know. Yeah, was say akwan no so na so ye den. Ofa so na ofri wiase. Inti until say ye be jai sunyatra because lawyer Kasana and I wanted to make reference to that and Akwada said it. Research sabi okoye research e wa America result a obenya e yesoronko. So akoye no e wa Israel ana akoye no e wa Saudi Arabia. Inti no my enfa jurisdiction baako and generalize and my solutions. Because indeed, say woko United States, na ubi sa say nkrofo 10 so obi kum ne yere anaso obi di bone a how many people will be willing to report? When yakra obenya 9 will be willing to report a crime. Sa so na wo ba ye memu na ubi sa the same question a unu akodi bone a now we are within the family nkrofo 10 we busu ni mu a e bia obenya ba ko pe na obeka no korre. Intino abra abrofo be ka no korre 90% and 99% of them will tell you the truth say nipa we oyemere oyemi oyemi kunu isu boni wo no di ye. But your jurisdiction you be katakata no so say untumi fa research and compare. Isa ni say yankasa ye traditional setting ene ye suni ye ban na ye de tete ye no e ma ye katakata ne amaso. Intino say onsa chi enya wo de wa na ye den. Ase kire sen obi pa de papa akọ eva so ye nkasa ne eniam yina kire se ye katakata ne amaso ye forefore ne amabone so se eye wunua nko ade ana wadamfo de oye bibia ye ntumi nka nti we de se wunua anya wa wunua no kasa be no wunua anya onye because obetumi afọ abontin so ni de aye wunua ama ono kwampo mo a obenya fi nipa no so kwampo e chen se wunua o ne nete nti Jesus ya sisa sa isuni e ban ne suatra yakofa bibi fi jurisdiction bi ne yadiba ye memu a na we spread it without looking at our local content wo ye bibia na say local content wan hwe ni ye an sakremu anye ni ye na mu wo kofa copy and paste a wan hwe ni ya wo say wan kasa wo foundation fundamentals is an say omanga na exist yenyende from Gold Coast before Gold Coast ni exist kwan be na ye nananom etna ase kwan be no mo hwe ya oman prepare ye adwuma abra satam no mu ni police na ahimfi police na ewo ho and other traditional settings but they are able to judge issue obi ko di bone anim say we di bone satam na sabio na obi kofo obi yire say ekoso kwampo na minimal be say kwampo no fashion normal because of suatra until say ye besan ko ye chire na niam wo say ye anamuntu ayetu my example about even the East, Russia, Arab world. Na mini haba sabe o ko jina bibia etwa otot krampa usuru because kata ye omo be ko ikra ye won respect mo de enwa ba because me man because also the adwuma yes o se wontum be jina abonten embe dwa ho aka se me na gaze lebianism na okita sa flag no woni wan ko da dem obra mu ni certificate chese ye yes before you book the hotel you have to prove say abayo amini ni koi ye marriage certificate ni na enye nyame asem no
bisa o enye sa na nyame kire na emom ye ne ne yesuatra your brand na me yam ade fa ho ben into until say ye be revert ahwe nyame asem the foundation of every law but say deviate from the foundation of emra ye nyame asem na ye de ya misusu say media megidi say media mi hu asei na ye say me ye no a that is where we have an indisciplined society a egidi e wo say yenya ema bambofo ye nya ma wo mu yen criminal justice system asem ba kokko a na edile hwe crime cases e wo court a ye nya ne pumasibre debede na mini wo say asem tu obi a ntina mob justice eta ikoso because me say asem ekui 10 years in wie nti se nipa na ache ne nkwa de en wie no those are the issues a o say ye hwe ni tu wana mo Abbas medase na mede obekọ omampani sem odekotu dwa ewo UN General Assembly de toso de oson enso no na ansa na no no kwaku say Facebook messages ni bi na mekenkan kwaku say wo se Ghana ye police no buga police no munim ba na se wo mo ne namase apa information intelligence bi a ebeboa mo madwuma na wie pay na ebi ni ho na de no segbeji Joshua waso mo nya de agidie bia wo hono Ghana Police Service no wala nya de we fra kwatia wase wo hye Ghana ohaw na oman wo mu na ebro ekobro amanyo semsom sanse wo hene ene wo sofo no mo nya amanyofo enso mo moti society yempotamu a obi agi wo mudi trust wo mo so mo de enkomo ye proje no ba bia de oman no akwakowie nti wala nya de a wo de ba ye eno no na we de mekasa ye besre mfoni bi edi kan etoso no ye be sese monfa enchen ewo ho na mayenhwe fa check no mesan abeto aso ewo no mo ama na omampadi de nse bi tudwa na ene na wotwi ene adom ye research team no abomodia aye adwumason ewo ho ye be hwe nsem ni bi a okan ye no ene de ewo mankasa de di kan omampani eka se eba no African Continental Free Trade Area no ya wo mabesi wo mo edan kese na so maboboa no ewo Ghana ha ya enkra no chese eboa ema ene nyumadi ahodo nyumakuo investors and businesses within Africa no akonia badie no ekosoro pa ya wo chese eno so eboa Africa ne abibiman no eba no sikasem ene empuntu a eboa ehwehwemu no echese eyampa esansa wo hwe US Chamber of Commerce no a wo mo chese AFCTA no abeboa ama entoto yahodo eba ne sikasem mu ni titu krampo no Ghana na eye host country no aboa opposition yi a dodo na no ewremu ekọ eba no ni nyina no eboa masikasem no ekosoro de tosumi no mampani kan ye chese koko na ye produce o Ghana ha sei no koko no ye yan ye process eno so mampani boso ewo 77th General Assembly UN ye no mampani boso ehwehwemu na the residents kedia ba no chese yampase koko na ye wo Ghana ha na bi wo no ma ye danda ni kakra na so kitwa bi so ho obi ka so wanum kitwa bi ena eno ye de ye process esanse ehwehwemu no echese stamping bank mpo ehwehwemu amode ba ni omo se ba no kwadwuma wo mo hwehwemu ahodo omo ye de ba ya na ejane na so echese Ghana ha se na ba no koko na yetumi produce koko be se 812,000 tons afibia eni koko ye produce e wo Ghana na out of sa 812,000 no emu 30% pe ena Ghana etumi produce no locally na so nka wo hwenhyehyemu ni se de Ghana bobre no etie na nka ye betumi a process be se 450,000 tons out of 812,000 no it is so mampani kwakase koko na ye produce wo Ghana no ye process ya anase dandani a no kre enim de toso miensan so eye good a oman no enya se wo hwe ma bi mu edin hwehwemu ahodo bebe no na aba chese se wo hwe New Mod Ghana na wo hwe Anglo Gold e de ka ho e na Empono Goldfields Ghana Limited wo mo gold a wo mo produce no se wo de compare gold a wo mai beka so mo ye galamsey small scale mine no etu na small scale for the gold a wo mo produce no enya no ebro sa companies akese miensa ye come say ebro so kra because baby atokro bia bewramu bia no wo benya a small scale miner na ewo no hwehwemu a aba no awampani chese ye refine ye gold na yenya no yenya na ye dandani edi hudwuma no me patro fact check ne chese enye no kre
dientia ene se Royal Ghana Gold Refinery ye ka ho asem yi no bosumi atwam ya no mampani kokko bia no bosumi krampo no onyaye enti se ekoba no saade a na eno ene ye beka se refinery de so no ma ebe dandan ye gold nani e de amayen enti so mampani koka sa che wiase ese de ekoso no a no kre enim wo hwe ma Precious Minerals Marketing Company womo asuye na sa ye Royal Ghana Gold Refinery no yakwakosi ede asie ye no na ebe dandan ye sika kokko nani e de amayen ye nyanru ho refinery krampo no bosumi kra wonyanyan ene watumi abe refine ede amayen eno soso eye asemba kwa ha ebia abosome no ekonanim efie ekonanim na refinery no ejane naso eye adwuma no eno omani betumi akogye ba bia kasa se de ne nsa ase de bu akasa ampa ye good sika kokko na yenya no yenya ne dandan ni ede kokodru we ene the fact check akra mampani sema wode kotu dwa no from your research team no ye de bema wo Nnawotwi dwumade so mama wrap up 1 minute with 30 seconds ya ba so me sha se wo me de mampani no nze bebia wedi no so otu ni fo enye because udi am udu sa pempen so na che se obra no akọ anim ayi and what in terms of age and as governance president ni age ni na no just wapem e dem bi impose be na organ so chim president okay now almost 80 years nso de we di nchene kama retirement age crampo 60 years nchina nyame adom de wakọ nanim kama nchino ya besre e bia se ne handlers no nso na omedwuma no munnim a omonhwe ni ye because omanpanyi ko kasa na ye fa cheke na sabe kontompo fa na wo mu ayemwa because obi enim say Ghana we are not processing more of our cocoa produce we are not so even the president to me e decide to asem be to dwa it's enye oman enye onu a o but oman na nkasa na egu hu fe uyi omanpanyi ni si nchen ya oman Ghana in the international community no how ankrofo be persevere so oman ya sabe yempanyifo enka nokre na nkwara be na ka nokre nje be the handlers of the president and at least on anka so ma on fan speech straight to the podium enko kan onya bre no nkan mu no anka bisa no question asma mo se mi nko kan ehun nokre no ahun adanse die no mo fa be kire me ansa na metu anamom enye sa na say nim gwase we there is becoming one too many but I say Paul the only 30 seconds the handress no ani ni speech writers na aya mo hwe ne mai concern bebre ho no ma enkoye kane na obaye no obua na international community dubu no atiko form kra okay me de me wa mo na ne metie ne nsam ka enti no ne handress ne hwe ne mai o pese o paint Ghana me obi hu se wa ye ne ye ba nya no kresa ene ma nkoye nsam o kan bebre sebe enim enti no ni speech writers na ne ade no omo hwe the way on beka na omatimi abo mampani na ama image no yemu sampa yenso sabe yedi no kore kakra me da se empanyefo amene omo edi nkomo anopai Paul Boateng eye security analyst na Abbas Osabute Abbas de mame momode ana menkenkan na ye nhye no na wakofa yimponi Abbas boame Executive Director Platform for Peace and Security Africa. Meda se na ye ne omo edi nkomo ewo efi ha no meda wase se wo hye yen meda wase so se wo tie yen ewo asempa 94.7 edi amegye so ene abena pokoa ahwene me sorry so a ye nyina ye hyiam ewo Lashebi Funeral Home eho na Abdullahi Awudu Adom Brands manager ewo multimedia ha ne papa eda form ene na busua Asia Penokrabra kata na chikrakra itie nyina yenkota na chiwaye na yenkokrakra ba mo wo damansan ko wo su de se de yenim no yenkoja me production team camera and a sound akwasinsia Frank Wolanyo dache hene omu nyina ebomichidom ewo ha onyame onka nyina honya bo chena so nonson adepam grand finale yaboboa no ha ya ehhehye so bra na yemfa nyinam abna pokoa ahwene me ni team yakra mu nyina